Karbiang long alu krong pliatowar ke wang pen alam ki ke judun e pleun e son si nang dokoklo lapuson si ang thun hamphang song tumpen ing thun pon thu bom si alam ki kang samji kalisi aphiong nang kam bom son si nang dolo son si patumi preni phai player ni rusem son sing ti chekimo mir birialong nagarik soraksa mancha song pen kachi song sai ki den doboka pen lahurijana dak National Highway Authority of India pen krong pliatowar ka silamalong Longle ka vipin Land and Revenue EM in charge Amar Singh ti solapen asar pi karlitang kajong ti piamen section 4 trok along pangrum pet pen long kret 4 trok anbak adim longle apata chi silam si crore compensation atangka joy ke pen chepalong dunlo sonthot si Dipu Revenue Circle along kido mondal tarunong pi sitame apiso aswamen kalili kalang lang claim si kijumnai sita long plikeban bak pata silam si aron ripin pen radatum kilong nangji crore compensation atangka ingsok din ludlo bangso chupang lima puthak ini preni phai player ni dipuru samson sing ti mir biria thengnolong nagorik suraksa manch mate NSM pen sit in protest kachesong padopon krong pliatowar kasilamalong EM Amar Singh ti solapen mondal tarunong pi kethedung chupang lima puthak CBI kalite Enforcement Directorate mate ED pen inquiry paduvek nangji pusi nagorik suraksa manch amepu mohajon kro ke hang padopon nasidak ang thekala phelo omor tisu alang limit amen ta penang do la pen asar piamen karlitang sar piamen ta alang lido lo banghini pen la package 5 along desi long clip hot rock bak doji nasi alang li la solong le ko bantu si kenam lo athela dak amuni tum kachinia bang ave kajok intipi amen ke kachinia bang ave hakko pen si kenam pulote kachini neji alam ke la ke ave pilu nasi haladak rada phan la son bidi son kreni klempen la solong le lang tum cerai lo nasi patta ke dodim tame la mondol tum bang belek abidi kang klempen amen je thabdun tholo amen ka chelar edim ke la pen tiun anadim ke alang le to amen je thab lablo dikhe kola turun rongpi apen la sologat ka cerap tum ang mondol du ulang nasi nile tum jase met pet pen ki puji bangke la so to warlo ke claim ke chokchi abangke inquiry nei CBI inquiry na po ED inquiry na po ED ka inquiry nei bangke lahai turun rongpi tumalong a passbook check lab nang po a don arab a passbook la hemisiap sop passbook check lab nang ED pen alo te dak klar dak po la pen la dak kar bilong Thomas Council pen nangli toleram ake hai CM ake hai nangli hai pulo te dak council pen inquiry binoy nili da dudun po reporter da dudun po ha package 2 pen dak 7 an langdam nang ke chok che isi tawe pulo te nili phana dak nang koktan dak ma a police pora ha dak tor pen manang koktan noi ta si package 2 pen 7 an hai pulo te inquiry committee binoy Anparta bangsu kithedung chupang lima puthak Assam Governor Gulab Chand Kataria aphan panongsi Deputy Commissioner SDO Civil Arideng Togjiralo epa Pajirdam expand 5 along milai pet pen turun rong pike long plike pocket back so say upload along li cerai lablo nasi lahai ke inquiry vek nangji pusi nilitum pinila gitu nasi kopi posi omosing tisopan laso arpu pen ke hek nei je non wang bob National Highway 627 like 2 lane so get to di Mahasau la so long ta alang litum ladak aling hangling ke claim ji phansi la tum ka bor ipo la sila so tang ing thir erji phansi alang li so pen terek nang po la pen la turun pi mondol phan la bangage suspension nang po lagi la inquiry jujetik ke la si la so phansi nil tum pinika dabilo la si governor phanta la so pu thake nang li kham khe du nai pusi nil tum la memorandum pini ki pi pusi nil tum la so ka protest a program bangke asai bangke ke dek potang ko News Report Karbing Long Live